Nalazimo se u Rovinju, na Zlatnom rtu ili Punta Corente. Ovo je najljepše mesto u Rovinju po pitanju prirode. Nalazimo se tačnije na ulasku u park šumu Zlatni rt, odnosno Punta Corente. Ova šuma, park šuma je zaista fantastična. Njeno redovno održavanje je počelo pre 120 godina. Jedan austrijski plemić je počeo sa planskim i sistematskim uređenjem ove šume, želeći da napravi klimatsko lečilište. Park šuma nosi ime takođe Punta Corente ili Zlatni rt, a završava se velikom plažom koja takođe nosi ime Punta Corente ili Zlatni rt. Ovde možete videti nekoliko fotografija kako izgleda. Ovo je Zlatni rt, ovo je šuma, park šuma, Zlatni rt i plaža Zlatni rt. Sada ćemo polako da uđemo unutra, probat ćemo vam da dočaramo kako ovo izgleda. A veoma je lepo, uređeno, sređeno, doterano i pored redovne šume ovde su zasađena mnoga egzotična stabla i mnoge egzotične biljke. Pa pođimo polako. Inače, park ima površinu od 53 hektara, što je zaista veliko. Staza sa leve strane vodi na plaže, sa druge strane rta. Plaže desno koje vode tamo gdje ćemo mi ići, vidite i Vidikovac, penjalište, u pitanju su stene gdje može da se vrši penjanje i to tipskim stazama, mnogo vrsta staza, ruže vjetrova, igralište, tu je i botanička bašta. Znači jedan veliki prelep kompleks kroz koji se prolazi i stiže do plaže. Dolazimo do prve raskrsnice. Mi ćemo ovdje da idemo desno, da bismo došli na sam početak rta sa desne strane i onda ćemo obalom da prođemo, da vidite celu plažu. Inače, možemo da nastavimo i pravo kroz šumu koja je još daleko traje i da udarimo na sam vrh, međutim ići ćemo obalom. Mikrofon sam uzeo u ruke da biste čuli zvuke šume. I zaboravio sam da kažem da je ova šuma pod zaštitom države još od 47. 48. ako se ne varam. Nema status nacionalnog parka, ali ima najviše državne zaštite kao prirodno bogatstvo. Nova raskrsnica, mi biramo put prema plaži, kao što sam rekao, još jedna staza od brojnih staza koja ide na vrh rta i druga koja ide prema gradu Rovinju. Idemo polako prema plaži. Stigli smo na plažu, sam početak. Iza nas je, kao što vidite, Rovinj, početak šetališta. Voleo bi da obratite pažnju, vidite stazu koja prolazi. Sa leve strane je zeleni pojas sa hladom. Mnogo ljudi bude tu. Sa desne strane je takođe zeleni pojas sa hladom. Vidite puno ljudi i dole je plaža koja takođe ima prirodan hlad. Znam da je svima nama to jako važno i da volimo taj prirodni hlad, takođe i volimo miris četinara, a toga ovde ima puno. Polako ću da krenem prema plaži.
Kao što možete da vidite, znam da je za mnogi vas važno, pogledajte kuce, moraju da budu na povodcu, mora da se počisti za njima, ali evo i sa leve strane, ali je dozvoljeno da se kupaju. Znači, ova kompletna plaža je takva da mogu kućni ljubimci da se kupaju. Ja se snimila ova dva male, vidi ih. I znam da je to za mnoge važno i za moje ćerke također. Još jedna kuca koja ovdje spava. Evo ga zeleni pojas hlad. Evo ga drugi zeleni pojas. Ovdje se mi kupamo, pogledajte, i ovdje ima hlada. A mi sad silazimo dole, tu je naš suncobran. I da vidite kako izgleda deo plaže. Voda je, kao što vidite, kristalno čista. Kada se ode do Bova, čak i tamo se vidi dno, kristalno čista ili bistra. Ribice plove oko vas. Boja, pa mi muški smo malo slabiji sa bojama, rekao bi neka tirkizna. Verujem da ćete i sami videti kakvo je ovo mesto, kakva je ovo plaža i kakva je ovo voda ispred nas. A kasnije ćemo nastaviti šetnju, idemo celim vrtom i doći ćemo na njegov početak, na njegov vrh i tamo ćemo napraviti završne snimke.